Zahuktali bogi i Clippersi su razmišljali samo o nastavku pobedničke serije, dok su Nuggetsi u direktan klinč sa Rocketsima ušli bez Nikole Jokića. Još jedna luda NBA noć je iza nas, a moramo početi iz LA-a. Thundersi su igrali bez Jalena Williamsa i Cheta Holmgrena, njihovih poenterskih opcija broj 2 i 3, ali su i dalje imali ovog momka. Čoveče, Shai je toliko spretan na ulasku u reket, ali i Clippers imaju momka koji ponekad može biti nezaustavljiv. Ben Simmons i Shai Gilgeous-Alexander udaraju jedan na drugoga u finišu prve četvrtine. Simmons barreling down the lane and lays it in. Very aggressive drive in transition. Timeout Oklahoma City. Nakon povezivanja dva pogotka, Ben se malo pogubio. Simmons trips him over the half-court line and really out of control there. Turns it over, Gilgeous-Alexander 1-on-3 and a one-man fast break. Shai Gilgeous-Alexander. Ipak, LA je izgradio vodstvo od 10 poena sa šutiranjem od 52% iz polja u startnoj četvrtini, ali na startu druge, Thundersi su pokazali svoju pravu moć. Kenrich gives it right back to Hartenstein, who goes over the top for the alley-oop. It ran right into Caruso, ran right into the turnover. That's what you want to see happen, is getting those stops like that. That leads to transition threes. Totally enveloped. Wiggins off balance, and he's going to get the bounce. And this run continues. It's 13-0 in the second quarter. Elektrizirajuća serija od 14-0 predvođena Aaronom Wigginsom pomaže Oklahomi da povrati kontrolu u samo 3 minuta. Oklahoma ostaje da vodi kroz utakmicu i pored Aleksanderovih 24% iz polja, najnižih u sezoni. On ipak postiže svoje uobičajene brojeve, radeći ono što najbolje radi. Gilgeous-Alexander, he'll go to the line for two. Oklahoma City at 46. Gilgeous-Alexander, another whistle. He'll go to the line for a couple. Publici se to nije dopalo, pa na očitom pokušaju podvale u kasnoj trećoj četvrtini to su mu i stavili do znanja. Stripped, and the ball out of bounds, last touch by the Clippers. Ovo je divlje. Pa u četvrtoj četvrtini dok Clippersi zaostaju sa 6, pripremite se, jer nastupa The Claw. Tyronn Lue, starting with Kawhi Leonard. Bullies his way to the block and feathers it in. Kawhi with 20 and 10. Kawhi the fadeaway. Oh, he put it in. 22 for Kawhi. Leonard, ball fake, pulls the trigger and knocks it down. Kawhi Leonard sa performansom iz starih dobrih vremena u posljednjoj četvrtini donosi svom timu plus 2 na 2 minuta do kraja. Sa Shaijem koji se muči sa šutem, Thundersi su prokopali duboko po svom rosteru i u odlučujućim momentima pronašli Caruza. Driving, kicking, Caruso corner, and he's going to get the bounce on the three. U Aleksu se budi pravi šuter koji Oklahomi vraća prednost. Na drugom kraju, sudijama je promakao ključni faul Shaia nad Zubcem, što samo komplikuje stvari u završnici. Into Zoo, what a pass! The ball knocked out of Zoo's hand. It'll be Clipper ball 7 to shoot. Zoo wants a whistle. Why is Ivica Zubac frustrated? Here's why. Watch the right hand right there of Shai Gilgeous reaching it across the wrist, pulling it down. That's why he's so upset. A na izvođenju lopte, stvari su po Clipperse otišle sa loših na još gore. Caruso with Jones to beat. A whistle will send him to the line. Caruso bi imao skoro pa savršenu četvrtinu, da nije bilo ovog promašenog slobodnog bacanja. Ipak, Derrick Jones Jr. na drugoj strani nije mogao to kazniti, jer i sam promašuje jedno bacanje. Sa udvojenim Shaijem, Alex je odradio svoje, bacajući ovaj divan pas ka Hartensteinu. Međutim, čudovišna blokada Zubca kojom odbija Isaiah na obruču, dajući svojoj ekipi šansu da preuzme vodstvo dok sat otkucava. Powell for the lead. Back tap to Leonard. Twelve seconds remain. Kawhi.
LA upropašćuje 2 prilike na kraju i sada moraju faulirati Shaya, koji odlazi na liniju i ostaje ladan kao led, pogađajući oba šuta za povećavanje prednosti na +3. Sa još 3 sekunde do kraja, Caruso odigrava pametno i faulira Kavaija da bi sprečio šut za 3. Nakon pogađanja prvog, Leonard namerno promašuje drugo, ali lopta je izbijena, nakon čega sirena označava 6. vezanu pobedu Thundersa i kraj pobedničke serije Clippersa. Oklahoma njihovu sezonsku seriju zaključava metlom od 4-0. Last 8 minutes was basically played within one possession. That's what games are going to be like in the postseason, so it's good reps for us. You guys just battled. This was a defensive struggle all night. Yeah, I think just finding a way to win. We made plays late. Shea, to get deflection, I had a steal. Hart had a couple of big rebounds. How about that pass from Lou and how'd that shot feel when it went down in the corner? Idemo u Houston, gde je Rocketsova serija od 9 pobjeda bila na testu protiv Nuggetsa bez Jokića. Mano a mano, a little fall away. That's Murray's specialty, and he knocks it home. And it's stolen by Gordon. Nuggets have fast break numbers. Murray's got Brown in the middle, behind the back. Lay it up and in. Ooga chukka. Christian Brown. Murray turns the corner. Murray alley-oop to Jordan and he flies in. Denver, predvođen Jamalom Marijem i DeAndreom Jordanom, gazi u trećoj četvrtini. Da, dobro ste čuli. Mare je šutirao kao van svesti, dok je DJ nebeski skakao, priređujući Rocketsovim fanovima pravi show. And off to Murray. Got another look. That's a tough three. Oh, and he gets it again. Behind the back, Murray pulls the trigger. Bang! Murray trying to get around VanVleet. Does. In the lane, give it to Jordan, who slams it home. Jamal sa 17 od svojih 39 poena u trećoj odnosi Nuggetse na +17 uoči posljednje četvrtine. Ipak Dillon Brooks sa 2 brze trojke na startu četvrte daje Rocketsima dah nade da bi ipak mogli do velikog comebacka. Brooks, his three. It's good. Nastavili su da pritiskaju jako, smanjujući jaz na samo 6 poena sa prilično mnogo preostalog vremena na satu. Green off the pick, right at Jordan, flipped it in, another foul on Denver. Ali nisu mogli ni pretpostaviti da će ovo biti njihov posljednji pogodak iz polja u sljedećih 5 minuta igre. Potpuno su se zaledili, šutirajući za to vreme 0 od 10. U međuvremenu, Nuggetsi, koji su se i sami mučili, nekako pronalaze način da ponovo odu na +9. Screen, here's Murray diving down the lane, throws it up, and it rolls in. Gotta go help. Hands it to Michael Porter Jr. over Adams. A kada je konačno došlo vreme da se razbije kletva ovim Šengunovim polaganjem, Houston je ponovo učinio stvari zanimljivima u samoj završnici. Oh, there we go. From the dunker spot again, and lays it up and in. 9 assists for Şengün, 14 points, 14 rebounds to Gordon. He's pressured, turns it over. Şengün, the drive, the kick, Brooks is open, corner three. Wow, pravo nijotkuda. Rocketsi su ponovo u igri, nastavljaju sa svojom daviteljskom odbranom, prisiljavajući Nuggetse na još jednu izgubljenu loptu. Sa prilikom da meč odvede na posjed razlike, pojavljuje se Jalen Green. Odlično izdanje Westbrooka, koji ovdje uskače odbrani u pomoć i odbija Greenovo polaganje. Videvši da bi utakmica mogla iskliznuti, Jamal Murray preuzima stvari u svoje ruke. Murray, spinning, Murray got fouled. Jamal je polovičan sa linije bacanja i ostavlja Rocketsima tik otvorena vrata. Loses it, gets it back into Şengün on the other side. Alpi smanjuje na 3 razlike, ali sada moraju faulirati i šalju na liniju Christiana Browna, koji gasi buku u dvorani, pogađajući oba šuta u ključnim trenucima, da bi povećao prednost na 5 poena. Christian Brown makes 2 in the pressure cooker, Katie Wingy. Ovo se pokazalo dovoljnim, jer su Nuggetsi ostali smireni u penal završnici, da bi prekratili Houstonovu seriju od 9 vezanih pobjeda. Denver sada ima 2-2 bez Jokića i nalaze se na samo jedan meč iza Rocketsa za drugo mesto na zapadu. Pistonsi, koji su igrali bez njihovog all-stara Cade'a Cunninghama, su se suočili sa Pelicansima i uzavrelim CJ McCollumom. CJ right at it. Boy, he leaned into that triple and the Pels regain the lead on the run out. Nice play. And the triple. That was just good two-man work. CJ got it right back. Back to a 7-point game. CJ je na ovom meču brojao do 40, ali to i dalje nije bilo dovoljno, jer je Detroit sa klupe dobio veliki podstrek preko Rona Hollanda i Markusa Sassera. To the lane, after to the rim, hooks on the run, hits it, right back at you. Count that baby and a foul.
On the other end, Ron Holland isn't short. He'll stuff it. Jalen Duren je također odigrao odličnu utakmicu sa 22 poena i 12 skokova na 73% efikasnosti, što se pokazalo kao previše za New Orleans. Fires no, JD with a follow-up, yeah, off the window. One tap won't go, JD follows with a fiery flush. Detroit je položio test karaktera, pobeđujući svoju 40. utakmicu u sezoni i to u odsustvu svog lidera. Pre samo godinu dana bili su zakucani za dno, a sada su skočili sve do play-offa, prvi put nakon 6 godina. Hitu, očajnom da zaustavi seriju od 9 vezanih poraza, je protiv Hornetsa trebala čitava raspoloživa pomoć koju je mogao dobiti. Ball already has 7 assists for Charlotte. They're ahead by 5. Wiggins with a wham-looking jump hook. That gets a very friendly roll. Wiggins spinning and scoring. Oh, the sensational Andrew Wiggins tonight. Wiggins again. The man is on fire. Na njihovu sreću, Andrew Wiggins je istupio prošle noći i postigao 42 poena, što se pokazalo da je njegovih najvećih u posljednjih 8 godina. Nadam se da će u Majamiju ponovo pronaći onog starog sebe. A ni Michael Jordan nije bio baš svoj kada se vratio nakon igranja bejsbola 95. Skinuo sam vam njegovu prvu povratničku utakmicu protiv Indijane upravo ovde, u čast 30-godišnjice njegove legendarne medijske najave. Vratio sam se. Čujemo se u sljedećem videu. Peace out.